Pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas idemo pogledati jedan stan. Idem vidjeti jedan stan koji navodno košta 140.000 eura. Bio je jedan dan u oglasu i prijavio sam se za njega i odmah me bio čovjek zvao, ne da mi je bio zvao, nego mi je bio poslao mail. Rekao da je stan u stvari već rezerviran, pošto je tako dobra cijena, ali mi je bez obzira na to ponudio da dođem pogledat stan, tako da ćemo vidjeti kako izgleda jedan stan od 140.000 eura. Naravno, na Bodenskom jezeru za 140.000 eura ne možete očekivati ne znam kakvo čudo. To je jedan stari stan koji ima spavaču sobu, dnevni boravak, ima odvojenu kuhinju, malu kao nekakvu špajzicu i ima WC sa dušom i to treba kompletno renovirati. Sad sigurno pitate zašto uopće idem gledat takav stan. Pa ja sam vam već govorio, naravno svako bi volio imati svoj stan, ali bolje od toga da imate svoj stan je u Njemačkoj da imate stan kojeg možete iznajmljivati i koji će se otplaćivati za vas. Znači da vi nađete dovoljno povoljan stan kojeg ćete kupiti i kojeg ćete dati u najam i da najam isplaćuje praktički vaše financiranje, vaš kredit. Tako da sa tom svrhom idem sad vidjeti ovaj stan, vidjeti kako to izgleda, vidjeti šta se to nudi, vidjeti da li je to zaista samo 140.000 eura, pod navodnicima 140.000 eura je puno novaca, ali s druge strane da li je to samo toliko ili tu još treba puno novaca uložiti da bi se to renoviralo. Pa eto, ako uspijem ću uzeti kameru, pitat ću čovjeka da li smijem snimiti stan. Ako mi da dozvolu, onda ću vam pokazati kako to izgleda iznutra, tako da vidite otprilike šta se ovdje na Bodenskom jezeru, to jest u okolici Bodenskog jezera, može dobiti za jedno 140.000 eura. Evo ovako ljudi, išao sam pogledat sad taj stan. Sad ću vam staviti i videe od stana, dobio sam dozvolu da malo snimim, tako da ću vam to sad staviti, tako da možete vidjeti kako to izgleda. Uglavnom, malo o stanu. Nalazi se u kući koja je sagrađena negdje 1920. godine. Stopovi, to jest pregrade na stopovima su od drveta, koje je još uvijek dobro očuvano, ne može se ništa reći. Znači to je ona klasična stara gradnja njemačka, kad ti hodaš po podu da se ono čuje kvrčanje onog drveta, jel? Kupatilo, znači općenito cijeli stan bi trebalo kompletno renovirati. Znači morate doslovno podove skinuti, morate doslovno zidove sve obrusiti, oribati. To su stare tapete na zidovima, iako to izgleda da je to čisto uredno. To sve treba napraviti. Sad, šta je dobro na ovom stanu? Dobro na ovom stanu je to što je napravljeno novo grijanje, ali pazite, naravno grijanje je na plin, ali grijanje je napravljeno tek prije 2 godine i energetski taj Ausweis, taj energetski certifikat je lošiji nego što u stvari je, zato što je potrebno navodno 3 godine da bi se energetski certifikat pretvorio u bolji certifikat. Tako da će iduće godine, ajmo reći, imati bolji energetski certifikat nego sada. Šta je još dobro na stanu je što zaista se ne osjeti nikakva vlaga, ne osjeti se nikakav neugodan miris i u tom stanu je živjela nekakva stara bakica koja sad više nije mogla tamo živjeti i onda naravno obitelj to prodaje. I to su sve stvari koje su još dobre. Da, stan ima mogućnost, ova druga soba, znači ova veća soba koja je na kraju, ona ima mogućnost da se pregradi jer postoje vrata s druge strane, iza ovog ormara što se vidi. I to se može pregraditi ili mogu biti
točnije 2 odvojene sobe i onda se praktički može kao, ajmo reći, iznajmljivati kao VG ili kao nekakve sobice za nekakve montere ili tako nešto slično. Sada što se meni sviđa na ovom stanu, iskreno ću vam reći, jedino je cijena dobra, a ovo ostalo nije to ono što ja tražim. Zato što mislim da je ovakva kupovina povezana sa prevelikim rizikom i to je ono što ja kažem, ovo jednostavno nije vrijedno tih para. Znači, ti moraš kupiti ovako stari, derutan stan koji moraš kompletno urediti, gdje moraš dati prvo 140.000 eura za stan, moraš dati 3,57% za maklera koji prodaje taj stan, onda moraš tu investirati novce, naravno u Njemačkoj je to skupo. Što je loša stvar je što u WC-u ovom što ste sad vidjeli nije ugrađen protočni plinski bojler, bez obzira što je plin na novo ugrađen, nego je stari bojler ono. I taj bojler praktički, znači on bi se kako god skinuo, vi morate ugraditi znači novi plinski bojler i morate vući znači odozdo to iz plinske centrale, plinske centrale dole gdje je plin ugrađen, jel? Gdje je na novo napravljen plin, od tamo se mora vući, znači gore u stan da bi se napravio protočni bojler, da biste uopće imali toplu vodu. Tako da to je definitivno loša stvar i vi naravno imate puno, ja mislim da ovdje još postoji puno skrivenih troškova. Ove ponude što on ima od njemačkih majstora s kojima su oni kao navodno već surađivali, ponudio mi je 2 ponude, jedna ponuda je 35.000 eura, druga ponuda je 40.000 eura. Naravno ja da to idem raditi, radio bi samo neke najosnovnije stvari koje su mi potrebne, za to bi uzeo majstore, ovo ostalo bi radio sam, znači stavio bi sam novi laminat, sam bi riješio zidove, sam bi stavio novi puc ili bi stavio možda novi knauf ili nešto drugo, ali bez obzira na to ja mislim da tu ima dosta skrivenih troškova i kad čovjek sad to sve zbroji, opet kad ti kupiš taj stan, kad daješ te troškove, kad daješ još sve ono što trebaš dati za notara, za ovo, za ono, tu se dođe na nekakvih dobrih, ću reći između 170 do 190.000 eura za 50 kvadrata starogradnje, znači doslovno stana koji je napravljen kad 1920. godine sa drvenim podovima, drvenim stropovima, ne znam, po mom mišljenju definitivno preskupo, iako ljudi koji imaju sa strane sad recimo 140.000 eura koji ne bi trebali dignuti kredit za to, kao što bi ja na primjer morao dignuti kredit, za njih je to definitivno dobra investicija. Da li mislim da bi se ova investicija isplatila? Teško je reći, mislim izvana kuća izgleda dobro. Čak su i stakla, bez obzira što su drvena, stakla izgledaju dobro. Evo sad vam upravo ide snimka od te zgrade izvana, znači to izgleda dobro. Čak je i strop građen, a gore u potkrovlju imate doslovno još 30 kvadrata ostave, a dole u podrumu imate zajednički kao taj vaš keller, iako to isto vidi se da je ušlo u godine i da bi se i to u pravilu nekako trebalo kao urediti, iako tu nema šta urediti zato što je sve zajedničko. I na kraju, što je još loša stvar, je da nemate svoj parking i nemate svoju terasu i to vam naravno opet ruši cijenu i zato je cijena ovakva kakva je sada. Ja ću vam reći iskreno svoje mišljenje, lijepo je otići ovo ovako vidjeti, da vidite šta se nudi. Ja osobno neću za ovo predati nikakvu ponudu, zato što je definitivno za to što se nudi je preskupo. Rizik je zato što morate tu investirati novce, ne znate da li se može dogoditi da kad dignete dole pod, kad dignete ovo staro drvo, da li će biti još nešto derutno ispod toga ili pokidano, bez obzira što kažem nema nikakve vlage, ništa se ne osjeti u zraku, ali mislim da tu ima dosta skrivenih troškova od toga da bi se najvjerojatnije trebala i struja novo raditi,
da bi se tu trebalo sve to novo raditi što recimo uopće nije uračunato u cijenu ovih nekakvih dodatnih radova, tako da mislim da tu ima dosta skrivenih troškova. Evo dragi ljudi, bilo bi mi drago da vi komentirate i da napišete što vi mislite o ovom stanu koji je sagrađen u zgradi iz 1920. godine. Da li mislite da se to isplati, znači dati toliko novaca za takav stan? Po mom mišljenju, iskreno, mislim da je previše, mislim da je preskupo, mislim da je preveliki rizik, mislim da ima tu dosta skrivenih troškova, ali evo, bilo bi mi jako drago da vi napišete svoje mišljenje i da napišete da li vi smatrate da uopće investicija u nekakav stan koji bi se mogao jednog dana iznajmljivati, da li bi to bila dobra stvar ili ne. Evo dragi ljudi, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ukoliko vam se svidio, obavezno ostavite jedan like. Ukoliko želite vidjeti više ovakvog sadržaja, onda se definitivno pretplatite na moj kanal i komentirajte, ostavite svoj komentar, ostavite svoje mišljenje i to je to. Mi se vidimo u jednom od idućih videa, do tad mi ostavite zdravi, živi, veseli, čao.